prije što sam ja imao svoj moždani udar, informacije koje sam ja davao su bile vrlo površinske, a to sam tek skužio nakon što sam ja imao svoj moždani udar i nakon što mi otac ima moždani udar. Vrlo teško je pripremiti nekoga u takvu situaciju. Znači, neko ima moždani udar, onda najčešće razgovarate sa rodbinom dok je pacijent u bolnici još nije otpušten. I velika borba, odnosno glavoborba postane kad on izađe iz bolnice. Moždani udar kao moždani udar je specifično što je čovjek oduzet većina puta, što nije slučaj sa srčanim udarom i tako dalje. A to oduzetost znači zahtjeva trud, vrijeme i ulaganje ali cijelokupnu obitelj i zajednicu da bi to nekako uspjelo. Desilo se dan prije godišnji odmor, krajem 7. mjeseca. Kako funkcionira dom zdravlja, ako niste liječnik u zakupstvu, onda vi zapravo pokrivate svoju ambulantu i ambulantu drugu smjenu dok je ta doktorica ili doktor na godišnji odmor. Znači imao sam duplu ambulantu i dan prije sam osjećao snažno glavobolje u donji dio, znači glavu, gdje sam mislio da se ja zategne neki mišić ili nešto tako od stresa kako već. I idući dan sam se vratio na posao, iako mi se vrat bio potpuno ukočio, glava i bola i tako dalje, i onda sam počeo povraćati. Znači onda sam skužio da nešto ne štima. A ja sam se nadao da to nije to, mislio sam da sam možda preforsirao i da će to proći. I upravo s tim, budući da sam ja liječnik i sumnjao sam, ali sam mislio da nije, neću paniku raditi, koliko zapravo pacijenata, odnosno ljudi imaju moždani udar i zapravo nisu svjesni da imaju moždani udar, nego ajmo reći odležu ga neki tjedan dana, 10 dana. Imam želju jednu da se ljudi koji imaju takvo iskustvo, da govori o svoje iskustvo. Znači nije sramota reći i on je ima, moj otac ili ja sam imao moždani udar. Ljudi imaju moždani udar, evo ja funkcioniram normalno zadnjih 4 godine bez ikakve tegobe. Ali ta iskustvo, da li dobro ili loše, bi trebalo se udružiti u nekakav, ajmo reći, mislim mi to trudimo se udružiti u takozvanu našu udrugu, da ljudi imaju koga zvat. Znači, ako vaša majka ili vaša kćer ili vaša supruga ima moždani udar, da vi znate, imam taj broj, ja ću njih nazvati i vidi što sad, što mene zapravo čeka, da vas neko može uputiti.